Rayon Sport yatangiye neza urugendo rwayo mu irushanwa rya Sekafa Kagame Cup 2026 yitsinda Kivezi FC yo muri Zanzibar ibitego 2-0 mu mukino wabereye kuri Stade Amahoro i Kigali. Iyo ntsinzi yahaye Gikundiro amanota 3 ya mbere mu itsinda C, nongera icyizere cy'abafana bayo ko ishobora kugera kure muri iri rushanwa. Rayon Sport yinjiye mu mukino ifite ubushake bwo kugenzura umupira no gusatira hakiri kare. Abakinnyi bayo bagaragaje ubufatanye bwiza hagati mu kibuga no ku mpande, bituma Kivezi FC igorwa no kubona uburyo bwo kugera imbere y'izamu. Mu gice cya mbere Rayon Sport yabonye amahirwe menshi yo gutsinda, inakomeza gusatira kugeza ibonye igitego cyafunguye amazamu. Mu gice cya kabiri Gikundiro yakomeje gukina neza, yongera umuvuduko ndetse ibona igitego cya kabiri cyashimangiye intsinzi, nubwo Kivezi FC yagerageje kwishyura ubwugarizi bwa Rayon Sport n'umuzamu wayo bakomeje kwitwara neza, bituma umukino urangira ari ibitego 2-0. Iyi ntsinzi ishyira Rayon Sport ku mwanya mwiza wo gukomeza mu matsinda, ndetse inatanga ubutumwa ku yandi makipe ko yiteguye guhatanira igikombe. Mu mikino itaha Rayon Sport izacakirana n'andi makipe akomeye ari mu itsinda C, harimo Al Hilal yo muri Sudani na Tusker FC yo muri Kenya. Abafana ba Rayon Sport bishimiye cyane uburyo ikipe yabo yatangiye irushanwa, bizeye ko izakomeza kwitwara neza ikagera mu cyiciro gikurikiraho ndetse ikarwanira igikombe cya Sekafa Kagame Cup 2026. Iyi ntsinzi ya mbere ni intambwe ikomeye ku nzozi za Gikundiro no kongera kwandika amateka muri iri rushanwa rihuza amakipe akomeye muri Afurika y'Iburasirazuba nayo hagati. Iyi ni Pacific Sport Official, nibagiye gukora subscribe na share kugira ngo ujye ubasha kubona amakuru agezweho mu gihe cyanyacyo. Imana ibarinde nawe mu mikino ikurikira.